Tala Fou se whapoponga o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O le ulua ia sole nei wa amatai whainga campaign mo le palo ta Ausetalia le wa fola le a whaia le solus puta se masino me. O le pale mio le tunu Scott Morrison na ia fola le fastful miliona mo le whaare leo a wala mo whemalanga inga lautele ma ia whaare lea ile tūlanga o le soifuanga. O lo iei nei le taulanga o Nara, au le taitai le tuangai po le Labour, Anthony Albanese, o ia fola le tastes ma le 5 miliona, e fesoso nei le whaatupina o unanga mo le tausia le leo le whanau e longo noa. O le pitanu o Gilmore, lo anga iei tau mwhainga le pālemia, au lo umia le suia le Labour le whaitulea a Albanese, lo ia mata i tuina le nufua mo le whaitua bars. O se rita la vau rusu tolu sanga o Evander Tuwala wa lipo tia le 7 News i le amatango le nei vaiaso o lo i se tūranga tinga ina ina ua whamanu a rea le whaunga le vaiaso i se vevesi na awhia i Surrey Hills i sini nei le tae ao le stona ina te nei. Pa mai le ripote le vevesi na whaiwhai te tele ma o nei whafo le awala o Oxford o lo whatawa ina e fōringa na tu i se tangata ma awhia ilo na ulu na ua pa ui lalo. Whamatala e leo le ripote la valea o le vevesi na tupu le te tito le aforas fururua le vavea o le sto nai. Ai fōringa o se vevesi na mafua mai tutono le no fuanga na iei la tauia na vevesi mai uai na o mai whafo le awala. No va ai videos mai le ripoti le tau mawhai o skula ati e ta ofi le vevesi ai le i tau nuatu leo. Ma o lo fta wa ina fo ina sosora ese nisi o ila tau na ofi ai i le ataimi. O lo wha maonia mai leo ni usa wa lese o lo iei manu anga Evander i lo naulu. E to tolu isi ali ua po ina leo to lua wa moria o le isi suriva tau sanga o Byron Brown Yeo ma le lua spu tau sanga o Caden Donovan Phillips sa tutura i wha mstonga i Parramatta i le sona nafi. Whai mai na tong fitia se li talavo wa afia paramedics ai avenatu le farma i St. Vincent o le taimine o lo fa awau pea ona sa idia leo i lato umana o fia le nei bevesi. O se tasi o alo Samoa i longa fo ila na tamu whaili ta alonga la kapiliki Anthony Milford o li putia le so o wha leo ngaina modianga o le wha o lima sa whaia ia teia o na whamai e le o yeini wha maoninga. O li putia le ala tafitu Ausetalia na ioina e Milford isi modianga e whaatstau ni mea na wha leo ngaina pe tai ua wha leo ngaina modianga o le wha o lima. O whaelo fo ele li poti lea, se whamataranga me le loia o Kim Bryson, e whaapeo nei mōrianga, o te leso na afianga mo le li ta alo, e telefo i tupe wa lusi ai. Wau mau nei Milford masio na ainga i sini, le mai ai o le sai nia o se marianga, tasi le tausanga ma le Rabbitohs, ai sa whaataria le unga o mōrianga sa whaia whaasanga i a teia. O lo iei ripoti wa fita wa inai o le asai nia Milford se kon karata pu ma le Newcastle Knights. Ia o lo ta ua fo i le whaamataranga me le whaamasino o Robbie McDavis. O whaatanuina Milford e tutongi le nua awhetau sa rau fitu sputasi mo le ta avale na whaalangaina ia ele eini solutu la fono whaamaonia ua whaamawina. O tangata whaamaonia ro nato whaaolima i tangata whaingarenga o ta ua o frontline workers e au fiai paramedics leo whalipuipui o tine imu leo e ono whalipuipui ila lo le tūla fono fou o whaalauloa nei ile nei tausanga i Ausetalia. Pe mai ono o atu sfuru whātau sanga le whalipuipui le whaasalanga. Whaelo aise fina ngalo le Premier New South Wales Dominic Perrottet e lango uma le malo nei fautuanga ma le awha pe fo no whaalau tele le sira le malo i tangata whaingaruenga e peona taua e au fia to e fo i malau whaingaruenga le SES. Pe mai le Premier o tangata nei o lo lato wha mautino le saunga le mua le stete ta ua fo i le minister o soifua malaloina Brad Hazard o nei tu la fono fo le a puipui ai au whaingaruenga le ta vale le wharmai wha pe fo i malau whaingaruenga te tono mo o ngase mai le te tau lava no so fa ia pe whaao o rima i ai nisi. Tana mulmuli wa vavana tapunia i la tolo tu whaatasia le Royal Easter Show i Sydney nei, se tasi o ride po maenga mo tienga, ina wa whaeloa se ata le social media o se tamaititi na se manua a afiai, ina wa yei se whaale tonu na aliae. O le ata na tu ina ilungo le Facebook i le asona nafi wa ta uai le ripote le 9 News, se whamtaranga le tina o le tamaititi le whaatau sanga, e whaapea se manu na ilo atu e nisi na iei lea maenga le whaale tonu, e se tasi o ride, ia malongo ina iloa operate. O lo tapunia la le vaenga le so ma lo fai yesu e suenga a lo fanga solo pea ia se tasi le neo tau mo fainga tele te tono sini tau sanga te tasi fai mai la tolo tu fat sier fu fuanga e fa mo le saunga le mo tangata
ma o le tūranga lea te tawana iai. O le so wa ia i fu i le toa tele la tau mātua ma whanau e anga i atu i le nofanga lo whataunu i le Royal Easter Show e awa iai le whanau mō le neito sanga. Tala nā le Radio Samoa i le nei au.